وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي براد بسرمان، أم هر يسر تفسير سورة الفاتحة، وأم اتجشتنا آيات الرحمن الرحيم بشتي مال حلقة بريدة ودرس بريدة ما بحثي وتفسير معنى الحمد لله رب العالمين مكري دهينا آيات دي فويرا كخدت ناف سورة الفاتحة دو مقوتي الرحمن الرحيم. درسا چوي وآيات چوي وتفسير معنى الحمد لله رب العالمين دي بيجينا بكورتي چونكي بيوانديات قال ايك هاي مقوتي الحمد لله، يعني أم بيجين يا رب خده وقت أمرو بيجد الحمد لله معنوي أبا، يعني يا رب خده توي كاملي الذات خدا توي كاملي شولو كارد خدا توي كاملي وتوي درستي ويه تمامي اتناف صفات خدا أبا أف كاملية بس يا خدية وأوى رب العالمين، يعني ريفبري همو عالمية تشيكري همو عالمية أوى همو مخلوقاتك وهمو تشتك كخده نسر عردية همو خلقوية وهمو أو ملك مالك أو واجتانا كيف أخو تصرف دادت كت وكيف أخو تشيت كت وكيف أخو أم بجين صاحت كت وكيف أخو مريد وكيف أخو رزقي داته وكيف أخو دولمند كت وفقير كت أفا همو الدرس خده دا أفا رب العالمين. بشتينجي دهين معنى وتفسير الرحمن الرحيم. هر صفات خدي نافت خدينا وصفات خدينا بشتي ناف خدي قوتي بس خدي كاملة قوتي چونكي او ربي همو عالمية او رفبري همو عالمية او خالقي همو عالمية. بشتي هنجي خدي قوتي الرحمن الرحيم اف خدي هشتو مدحتوي بميتين كرن وهشتو امي مدحتوي تكين كي خده بمن ناف سورة الفاتحة ده بجد الرحمن الرحيم. ما أفا تفسيره ويقول الناف بسم الله جدا بسم الله الرحمن الرحيم، بس ده بيجي نفا ده بخو فايده لبنين وده معناه آياتا ومعناه نافت خده، چونك أفا هر دو كان نافت خدينا الرحمن الرحيم نافت خدينا ده معناه درستي بزانين. أف ايكل صفات نافت خده وصفات خده الرحمانة، رحمن يعني رحموية مازنة يا برفراه رحمه خواب هموش تکی دابری هر چشتکی خوده چه کری خوده رحمه خوب ببش نکریه. رحمه خوب همو انواع و مخلوقات دابری رحمه خوده هموش تکی وگرتیه و هر وکی خوده قرآن دو مگوتی و رحمتی وسعت كل شيء رحمه من هموش تی وگرتیه و ومن رحمه خوب هموش تکی دابری. اما معنی که ناو خوده الرحمن يعني رحمه خوده یا برفره و هموش تکی خوده رحمه خوب پیدا بری. برهندی اکم سحکینه خود ارزاق یدا هم مکسکی
همو مخلوقاتکی، چه حیوانات بید، چه حشرات بید، چه مروف بید، ناف مروف دا کافری، منافقی، مشرکی، بسرمانی، ایمانداری، خود هم ما يرزق دته. هذا معنى الرحمانة، يعني رحماوي هم مشتكي فقرتي. نحو والله هكا خده افرح ما هو برفره نبو ورحمة خده هو مازن نبو، چجرا خده قال كافرة دا رزق ندا كافرة، قمك آوه ندا كافرة، ندا مشركي، ندا منافقي، بس خده ايكل نوفتوي الرحمانة، يعني رحمة اوي هم مشتكي فقرتي. برهند دبيني عم قالك جارة ام مروف قال قناحات كين ورحمة خده هر يوبو مروفيتات مروف هر ايكل ما ام خورا ظانين مروف هم مروجه چند گناحات كات، چند جارة بلكي دروي بكات، بلكي نظاري بكات، بلكي غيبات بكات، بلكي هر خرابية قوچه خوب داشتكي خراب، دست خود ريش كتاشتكي خلط ويا خراب كخود كرب لبادم بي خوب بجيد بجايك خراب وسر هندي رام بينين خده يبرحمة قلمه، خده هر رزقي داتمه، خده هر صحة داتمه، خده مالي داتمه، خده هم أنواع وأشكال النعمات هيد قلمت كات. أفا معنى كلمة الرحمن دا بیرما بیتوا هم مگاوه اف نعمتا خوده اتگلمت کد چطف مروف بشتینگی درابید سر و هنده را درابید به امریا خوده خو کد تبی امریا رحمانی کد که هو رحماویا مازنه تبی ام خوشیار بین خوده اف رحمه هویا مازن گلمه کریه تبی امش وب کن که اف رحمه بیت سبب هندش که خوده رحمه خو مده به دنیای و آخرته و بیت سبب هنده ام گوچه خوب دینه خوده و ام پیچک شکرینیا وی رحمانه بکن شکرینیا وی نعمته بکن و وی نعمته بکن اوید رب العالمین قال مكرين. اوه معنى الرحمانه. ناوه دویه خوده الرحيم اوش هر معنى رحمه اما فرقت قال الرحماني مفسره رازبنا خوده لبید و رحمته خوده لبید بما يفرق كري وفرقه هي معناه وادا الرحمن والرحيم. الرحمن رحموية برفراوية عامة بهم مكسكية يا قشتية، أما رحيم خدت قرآن داوتي وكان بالمؤمنين رحيما رحمة خديها تايبة بإيمان داربة رحمة خدي الرحيم معنى هندي داتبش يعني يا بردوامة رحموي يا بردوامة ويا تايبة بهندكا يا تايبة بواكسا أو مروفت وليت خديبن أو مروفت دي ريكا خديبچن أو مروفت إيمان و باوريب خديتينن أو مروفت درستي بين عبدت خدي و درستي دي أمر خديتچن خدي رحمة تايبت وانا داد بد دنياي دا خدي توفيق ودت بو عمل صالح بو شولت باش بو كريارت باش والرجا قيامتش خدي رحمة خو بيداد بد دي بات بحشته رحمة خو دي بيدا بد دي بارزيد العذاب قبري الساحة محشره الصراط والدرباز بين دي درباز كالسال صراطه وبشنجي دي بات بحشته أفهمو يا خاصة ويا تايبات بإيمان دارا وكان بالمؤمنين رحيما. هذا معنى الرحمن الرحيم يعني خده أفهردو نويت وينا وهردو معنى وأوى رحمة عام ويا قشتيا هاي ورحمة ويا بردوامة ويا تايبة بو إيمان دارا الدنيا وآخرته. بله خده بشتي ناف آيات ايكيدا قوتي الحمد لله رب العالمين كرب وريفبر وخالق وچيكر ميا اوه ترسادن تدهبو وترهيب تدهبو خده بشتي انجي ام پیچک هیوی داف ما و گوت ما خودت بیشت ما و هبو ما دیار کد پشتی هنگی اید بیجید نترسن از گلک برحمه میش رحمه ما گلک زوره و گلک مازنه همو چته وگرتی و یا بردوامه و یا تایبتش ایمان داره و دنیا و آخرته پشتی هنگی خوده پشتی وی آیته و دیف آیته وی الرحمن الرحيم آيات دي چين آيات دي وتفسير آيات دي مالك يوم الدين وما تقولي درسادي دا ما قلتي أم إن شاء الله سورة الفاتحة دي وخاندنا وتركيز سركين دي جرنجية بيدين دا وخاندنا مجبو و سورتها درس بيت
خلطی هنده جرد و خواندن و آیاتی دا تذکرن گلک یدهین و هنده کتهین ود خینن بجن مالکی یوم الدین. هکم سحکین قرآن چه داند بن نیما یومی کسرا دانای یکوتی مالکی یوم الدین سکون سرینیه مالکی یوم الدین نیه مالکی یوم الدین هوده هتا بخاندن. اوش دیسا صفتك دي خديه خديه هر ناب سورة الفاتحة دا سروي هر صفات خديه تنقوتن ناف وصفات خديه وميتين قوتن صفات دي خديه مالكه همو اشتدا سويدا همو مخلوقك ملكوية بس إيري بحثي كيري كري يوم الدين يوم الجزاء بحثي رجا قيامتها يوم الدين يعني رجا قيامتها. الدين إرادة معناه في كلمة الدين يعني الجزاء خده مالكه وهمو اشتدا سويدا وهر أمروية فرمانوية چه كنگي دا او رجا قيامته او رجا هيك جزاء خوال قليته با دابزانين وي رجا كاسي چو دسي دانيه رجا قيامته كاسي قد هر کسی که هبید چند درجه ویا بلند بید چند لالی خوده عبادت خوده کربید قد خوده کسی چو دسینه نه برهنده خوده گوتی مالک یوم الدین بس او مالکه هم مشت دستویده وی روژه او روژه جزای و روژه قیامته او روژه هر ای کلمه حق خوال گرته و هر ای کلمه حق هنده ولد گرته و او شريت مکرین خودت آتکایی داشت یک بو مگوتیم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويروجدا خده جزاء عمل مديدة تباب عدالت بدرستي وراستي مروف إيمان دار خده فضله قلت كت ورحمه قلت كت عملوية صالح دبو زور كت وقالك بتر أو شلوي كلي خده دته هر وكي بيعمل صلى الله عليه وسلم بيجيت مروفه که ایماندار ده قصبه کت خیر و خود ده بو مازن کت ده بو خدان کت و ده بو زور کت حتی ده چی اکیلته و ده گل کافری خود عدالت گل کت هر گناحک اب گناحک بو حساب کری بو زیده نکریا ظلمه لینا کت رحمه پیدا بری یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق وی روژه خوده جزایوای دته وی حق وی راست و اف کلمه يوم الدين قرآن دا بدو معنى هاتي الدين قرآن دا بما يهاتي دو معنى يهاتي وكيف آيتي يوم الدين يعني الجزاء ويهاتي دين معنى إسلام ومعنى بيروباورة راست اوید مروفه بسرمان سره هر وکی ناف سورة الكافرون بما هاتي لكم دينكم ولي دين ایره معنا دين اسلامية يعني هم سر كفر خوبن و امجد سر اسلامي و سر راس و سر خده بين و بما قراءتك دي بلكي جالك ها قال ببيت وقت او قارئة قرآن فاد خينن بلكي جالك ها قال ببيت وقت فاد خينيد دي بشتا ملك يوم الدين هف قراءتش صحيحة وإيك الوا قراءتها أبد قراءة السبع أبد مشهور ويد متواتر ملك يوم الدين ومالك يوم الدين أفهردو وخاندن وهاتي وخاندن ابن عثيمين رحمة خدي لبيد بحثي فهردو نافات كد بيشت أفهردو كنافات خدينا وأفهردو كهكا بيك و بيجين فایده که گله که مازن یتیده و معنی که گله که مازن یتیده برچه چونکه خوده اف هر دو صفته ناف دهین ملیکه و مالکش مالکه چونکه هم مشتک ملکویه و ملیکش چونکه وی سلطانی هی وی دسهلاتی هی آخفتن اویه و امرویه و کس نشد باوید خاصة وين روجدا خاصة روجا قيامته اف هردو صفات خدينا وهكا هردوك ما فيك فاقوتين هنجي
معنا مالك يوم الدين ده تمام تو ده درس بيت دنیای دا مگلک مروفیتین مالکن بس ملیکنینه مالکه گلک ملکی هی گل اخوانیتین گلک رازیتین گلک قطعت عادیتین گلک دکانتین بلکی باجرک هی بلکی دولتک هی بلکی محلک هی بس دبینی چنیه ملک نیه آخفتن اوی نیه چو دست حالات نیه دست حالاتکه یا دست ایکیدی ده بس اوی افشته سرناوی هین اف خانیه سرناوی اما دست حالات دست که ده دست حالات یا دست کروی ده یا دست بریوی ده یا دست جناوی ده اما رب العالمین یهونیه رب العالمین مالکه و ملیکش هم مجدک ملکویه و دست حالاتش دستوی ده کس نشد باقوید کس نشد چو حرکاب کد کس نشد چو شلاب کد إلا أمروي نبيت إلا بحس كرنوي نبيت بول خديت قرآن دا قوتيا إيرا بحسي دنيا نكريا والنافي سورة دا قوتي مالك يوم الدين خديت دنياش مالكه نوكاش خدي مالكه بري نوكاش خدي مالك بو وده هر مالكيش بيت خدي مالكه هم مشتكي الدنيا أو چت الناف دنيا دا هم مخلوقك ملك خديه بس بو إيرا خدای بس بحثی یوم الدین کر بحث رجا قیامته کر وتی خدای مالک رجا قیامته و همون چت دستوی دا رجا قیامته چونکی دنیای دا خدای نوع عمل که دا بشری و او ملک بشری شکیمه مروی خانیه که هی او نیه که دنیا همو مروی بید کون هموی مروی بید مروی عرده که هی مروی چند دکانه که تین مروی چند خانیه که تین مروی محله که هی بس وی ملکی داش توی بکیف خونی إلا تو نشه تصرفت دا بکی إلا امر خودی نبید هکتا تصرفه که خلط دا کر دی بسیارته هتا کرن اف قلمه ملکی منه از کیف خو نشم همو شلا بکم وای از بیجم اوه ملکی منه و اوه منه بس مروی دشید همو تصرفت دا بکد نه ملکیت من بووی که اوه ملکی منه و یه منه یا کیمه و کیا خودی نیه حاشا یا خودی کامله و یه تامه کیف خود چرید کرده ولی کرد اما یا من نه از نشم هم مشتکی ببنویسم از شولک آخیره و باشیه ببنویسم ده خودی اجر گدت من اما اگه شولک خراب بکم از نشم بجم اما بدوک یه منه بکیف منه از بخود چرید کم ده ولی کم اوه حقی منیه ده بسیار من هیده کن روژا قیامته از بشکینم وی قلمه ده بسیار من هیده کرن بجم یه منه متشوله بیا بجم ایکی وملك منه نا خدي قلت يا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين خدي كيف ومروفانات أبد إسرافت كان وده بسيارا منه هذا كان يعني وما ديار وملك ما كيما دنيا داش خدي مالكه بس چونك نوع ملكيتك يا دا بشري وان جالك مروف نظانا وناغنا في راستيه كا خودی مالکه کیر ده بوم دیار که بدرستی ملک خودی و که خودی مالکه و خودی دست حالات دستیده و کسی چو دستیدانیه رجا قیامته رجا قیامته وقتی همچین الله لرب العالمین و هما خرفت کرد هنگی ده بوم هیتا دیار کرن که کسی المچونیه هنگی قد کسی نبس چو ملک دستیدانیه کسی الما خو جلک بردانینه کسی الما خو امنشین پاغوین خو ام نشین چاوت خو بلنکین خو ام نشین حرکه که بکین قد چشتی مروف نشد بکد بر هند دلویر دیار کد مالک یوم الدین که مالک درستی و یه راستی بس خوده او دست حالات بس یا دست اویده و همو چش ملکویه و کسی چونیه ام همویت فقیرین و مچونیه ام ملک خودینه و خوده مالک مایه هر وکه خوده قرآن داد بیجید رجا قیامت دیگاز کد خر عالم دمرید هموم دمرن کس نامینید لمن الملک اليوم خود بیجید ملک بو کیما و اوید دنیای دا ملک هی اوید سلطه هی اوید دست حالات هی
کان نخر چون و ملک خویلا بو که ماوه کس نیا جاب داته کس نمایه دا جاب داته هموی چون یت مرین ملک کسی نیا بس یا خوده یا بس بوی من تبا برهند اب خود جبا خود تبا بشه لله الواحد القهار بس یا خوده اولی یوی بیا و هر دیوی بید هتاش ام همو دمرین و ام همو او ملک ما او ام بجین ام او ملک ما دهیلین و همو ده بخود امین تبا برهند خود کس نیا جبا خود بدتبا اب خود جبا خود تبا بجد لله الواحد القهار کس هنگی وی روژه کس چوجد وینیه کس چو ملک وینیه کس چو چشد وینیه که بجد او ملک منه و اوه منه کس چو باره وینینه کس چو زیر وینینه قد مروی چو وینیه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ملك حمود ابو خدي من تبع برهند خدي وتي مالك يوم الدين وين رجد ابو مديار كت كمالك حقيقي او دس حالات دسيدو او هم مجش ملكويه بس خديه و خديت آيات كايد ابو مد بيجيت الملك يومئذ الحق للرحمن ملك وهم مجت دنياي وهم مجت سركوني همو يا خدي ابتنيه بس كان قد ديار كت رجا قيامته رجا قيامته بدرستي دي بو هما ديار كت تفهم الدنيا دا ايمان بها بيت اما هكا ام نجش بنا سر في حقيقته دي وما رجا قيامته ديار كت وقت امشينا برنبين رب العالمين وكسل ما تشوفه چنابيت برهند ابن عباس راز بنا خده لبيت وقت تفسير في آياتيت كت مالك يوم الدين چد بيجيت لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا بيجيت كسي چو دست حالات نيت قال خده كسي چو دست حالات نيت رجا قيامت دا بس خده هم مش دست خده دا هم آخفتناوية أمروية برهنده كس نشد باغويت خد خو اگن آغوید چند درجه ویا بلن بید نشد و نا آغوید هم ملک خودینا إلا خودی اذن بدت ایکی خودیت قرآن داد بومد بیجت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ملائكات اف ملائكات الشف والروش عبادت خودیت کن اف ملائكات خودیت درس کنیم بس بو هنده امرت خودی و فرمان خودی جیب کن قد كاس نشد باغويت وكاس حقي آخفتن نية وكاس اف ملكان نية كو باغويت اف آخفتن اف زمان دو مروفي دا رجا قيامات تنشئ كيف اخو باغويت قد تنشئ شو كلمة بيبكي ملائكة بهو بقدر نأغفن ونشن باغفن إلا من أذن له الرحمن إلا هكا خد إذن دائكي هنگی ده دیار کد مالک یوم الدین ده دیار کد که بس خود مالکه ده دیار کد که ملک بس دستوی دا و دست حالات بس یا دستوی دا و کسی چو دستی دانیه و خودت آیت که ده اومد بجید سورة طه وخشعت الأصوات للرحمن و روژه کس نشد باوید و دنگ همو ده کربن بس دست حالات دست خود دا بید و بس ده إلا خود إذن بدأت إيكي أو باويد أفرجه أو كاس نشد كلمة كبكت وكاس نشد آخفتنا كبكت هنجي دبو همو عالم ديار بيت كاس مالك نية وكاس شو داس حالات نية إلا خدنا بيت وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه رجع دهيت كاس نشد آخفتنا كبكت كاس نشد إيه كلمة بكت إلا هكا خد إذن داي فمنهم شقي وسعيد هندك الوايد خرابا ويدخل بسرا وهندك الواش أنا يتبختور وعم دعاء رب العالمين كان خد الملوابكة ويتبختور عبد الله يكون عماري رازبنا خد لبيت بيجيد بيغنبري قوتي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون
أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن. قال ابن علاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. رواه أبو داود جمارة حديثش 4732. عبدالله بن عمر رضی بن خدا لبید بجید خدا رجا قیامت هر هفت طبقت عثمان دلیل داد و دکت دست خدا یراسته. هر هفت طبقه هر طبقه کسن زانید کسن زاید مازناتی آوی عثمانه چنده و میهات یا دیار کرن یه گوتی استیریا هر عثمانه کی حتی بني عثماني تدقى سريع عثمانكي بين 100 سالتي وبچي بانيوي بمديار نكريا خده بجدو السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اف هر هفت طبقه خده رجا قيامات دليل ده تتكتب دست خوی راسده. سبحان الله چند خده مازنه و مازناتی ها خده ها چنده و ده خده چی بجید؟ بجد انا الملك بس اس ملكم و همو چش ملكه منه و دست حالات دست من ده. أين الجبارون كأب الدنيا ظلم عالمات كلي كأب الدنيا تقولي أمد هاتين كوتشي جارخ ناتي نبا وأمد هاتين أمد سر كرسي منين وأمد هاتين أمد سر جدخو منين وسر واجه منين أبي ظلم العالمات كين وعالم دي أخينا بالناس هو كاننا كسنا ما خرج شون. أين المتكبرون كأب خمازن كلي اوه دنیا خو مازند کری بمال خو که گلک مال هی اوه دنیا خو مازند کری سلسله عالم که خدا کرسیه اوه دنیا خو مازند کری که بنمال که مازنه کانی نخودت بشید که کسی الواچو ملک ما کسی الواچو دستیده ما کسی چو دستیده نمید خودت بشید انا الملک بس ملک درستی که دست حالات دستیده و همونش ملکویه بس ازم خودت بشید و بس اوش کسی دینیه. بشتنجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيت ثم يطوي الأراضين بشتنجي هر هفت طبقة عرديش دليل داد خده ثم يأخذهن بيده الأخرى لدست خو قريد دست دي خده وخده دست هين بس يتلائق خدينا أم نظانين بس دام إثبات كين بيجين أفا دست خدينا أم نظانين دست ويش طبعا. ثم يقول أنا الملك خده لجارة كده بيجيت أس ملكم أين الجبارون كأب الدنيا ظلم عالمات كري كأب الدنيا خرابيت قال عالمات كري كأب عالم تكشتي كأب عالم تعذيب داي نموين كز جباينا تبا كا ملكي وا كا جيشي وا كا أو دس حالات وا دسي دا نموين نبو كسي نما بس بخليد من تبا. أين المتكبرون كأب خو سرسر عالم معظم كري دنيا بمال خو ملك خو قصر خو سيارة خو كس نما وهمويت مرين وملك ده بس بخليد من تبا. إيرا دو مديار كت مالك يوم الدين كسي شو دسيدانية إلا خدينا بيت وكسي شو ملك دسيدانية وكس مالك نينا إلا خدينا بيت ويروجد ومديار كدرسي ملك خده. وعبد الله بن مسعود رضي بن خده لبيت بيجيت عالمك جيه تلالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقلت يا محمد خده رجا قيامته ده هفت طبقة عثمان دانت سر تبلك أخو وعرداش هر هفت طبقة عرداش دانت سر تبلكه تبلادي وچياش دانت سر تبلكه و داراج دانت سر تبلك أخو و آوه و آخش دانت سر تبلكه و همو مخلوقات دیش دانت سر تبلكه پشتینگ خوده همه ده هجینید ده همه هجینید و فیقول انا الملك خوده بجد از ملكم و همو چشت ملک منه و همو دست منه مای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوامر ویجی عالمه که جی آتلالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو پیغمبری گوتی اینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیکنی حتی دانت پیغمبری صلی الله علیه وسلم در کفتین برچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم
اخفتنا وی عالم جیاب راست اینا داره و اف آیت بخاند وما قدر الله حق قدره اغلب عالم درستی حق خود نادنه اف مازن یا هویا خده هوی مازن اغلب عالم درستی برنا را بید حقی بی عبایت ویناکت والارض جميعا قبضته يوم القيامة ارض همو مصلك خديه والسماوات مطويات بيمينه وهر هفت طبقة عثمان دهينا للدان وخديه كده دست اخويا راسده بس اغلب عالم قدر خديه ناقريد واغلب عالم في حق خديه بدرستي دي مازن يوي نادته اي بريد بسرمان ايرد اف آياتا مرشت كسر هنده مالك يوم الدين امزان ملك همو دست خديه دا وكسي چود دستيدانيه بر هنده تيفيا تشتكي بكين رجا قيامته اف رجا يوم الدين يوم الجزاء ام كس فايدة من نادت برادر فايدة من نادت خزم من كس وكار من فايدة من نادت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كسب من چناكت إلا أو عمل مكري هل اي كلمة امراب عملي بكين امراب عملك صالح وكردوك صالح ويباش بخو بكين دوي رجا خده بسبب في عملي رحمة خو مدابد وما خلاص كد نخو خده كسي دي فايدة مروفي ناكد وكس نشد مروفي وين رجا خلاص كد برهندشي في يوم الدين او رجا جزائية وين رجا ام عملك بكين دا جزائي ما باش بيت جزائي ما بدست راس بدنف ما جزائي ما بوقت الدنف ما ام جينا عالمي وبچين مزجينية بدينا عالمي بجيني ها ومقرأوا كتابية ها مقرأوا كتابية ها كتابة من بخينا يا رب خده تول ما بكي جزاء عمل باش بكين وجزاء ما دست راسب داف ما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم